Predsjedatelj Agrarного союзу Srbiji Nenad Manić za mediji vyjavil, že tohoročna šatva kukurici bude za 50% drahša od prešloročnej, a soji i slunečniku za 30%, za co pričina drastične podrakšenje štučného hnoju, nafti i druhog repromaterijalu, ali i drastične podrakšenje arendi, ktoré do jedných krajov Vojvodiny vynoši i 500 € za hektar. Знаходимо ще як можемо, а увидимо, який буде teraz тот рок. Všetko to зависí od, jak da poviem, od Evropy i u Švedce, co še dešava, bo tam kriza, a teraz či napravia to i u nás tu takú istú nám veštačku krízu, jak da poviem, my tu nevojujeme i to nemáme nič so s nima tam i to, ale i u nás, i bez tej vojny v Ukrajini už bola kríza, co še tiče, evo, i veštáka i toho všetkoho. Takže, ne znam, jak bude, porobiť še muši i toto posadziť, a vec, keľo bude penieži bude, keď zarobíme, da co zarobíme, keď nie, zaš penieš musí še stiskať, nie rozrucovania, co še tiče toho. To stanje na produkciji paprike bude mušiť, keď se dá pod polnú dozu, alebo maksimalno ukladať, keľo bude došli bodzi, bo nám neminovno, že všetko pošlo hore, že ište na javi, že pojde hore, takže jednostavno problemi dobavljačom, koji nabavljaju robu, nam jak za drugi kotra isto maltene na tižnjovom nivou, da kedy na početku menjali cenovniki, takže treba to poprovadziti všetko i primjerkovati, keľo možda se zmenša to jak še voli troški produkovanja toho. Jak varja parasti u oktobru, keď še pozberajú rožaj, budeme znať, jak sme prešli. Potedi neizvesnosť.